all the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Bila je to još jedna uzbudljiva i adrenalinom nabijena trkača nedjelja za uvijek dobro raspoloženu karting družinu kluba Trkača Panda. Mjesto radnje, karting centar Box 707. Završno natjecanje sezone prvenstva Hrvatske u kartingu, nagrada grada Koprivnice. I 6 vozača autokluba Racing Panda spremnih za jurnjavu i veliku borbu na 4 kotača. U ulozi uvjerljivo najmlađe trkače Pande ovoga je puta bio Marko Savić koji je vozio u klasi Baby Kart. Pod vodstvom trenera Ivana Rukavine najviše vozača ove sezone nastupa u klasi KZ Junior, a ovoga puta to su bili Vinko Jelačić, Mihael Šečić, Ricardo Kurpes i Teo Posavec, dok je Niko Domazetović svoje vozačko umijeće demonstrirao u klasi KZ2. Dečki su uspješno odradili svoje treninge i utrke, zabilježili dobre rezultate, a trenutke izvan kartinga su, kao i uvijek, iskoristili za odlično druženje unutar Racing Panda tima. Atmosfera mi je dobra, sviđa mi se, zadovoljan sam. Dok vozimo smo ozbiljni, dok smo izvan kartinga se zezamo i eto, zadovoljan sam. Atmosfera u šatoru je dosta zabavna, znamo se zafrkavati sve i naravno prije utrka smo dosta ozbiljni, pa je zabavno cijelo vrijeme. Imamo kao dvije ekipe, jedna koja je kao cijela Racing Panda i druga sa kojom idemo osvajati sve, ali ja bih rekao da svi trebaju doći voziti i probati voziti KZ Junior i sve. Što se mene tiče, za sad sve funkcionira top. Sljedeću sezonu ganjamo veće rezultate i to je to. Eto, nadam se da će što duže ostati u timu i da ćemo uspjeti u timu se podići još više kategorija i da ćemo ići u neke druge države voziti. Ja sam jako zadovoljan s timom i nadam se da ćemo uspjeti što dalje dogurati. Ova završna utrka državnog prvenstva vozila se na stazi dužine 600 metara, koja je pred vozače postavljala određene izazove. Imali su puno toga za naučiti. Staza je onak poprilično zavojita i ubija za ruke, ali to je sve dio sporta, tako da iskreno jedna od boljih staza na koje sam vozio. Što se tiče kraćih, Nagli zavoj, ravnice, dugi zavoj i tako, pa znam biti naporna za ruke. Staza mi se sviđa, dosta je fizički zahtjevna, dosta je brza, kratka, ali eto, meni se sviđa. Marko Savić bio je jedan od 10 hrabrih vozača u klasi Baby Kart, namijenjenoj uzrastu od 5 do 7 godina. Pa treninge i utrke smo išli. Pa i puno smo se vozili nekad. 2 utrke po 7 krugova odradio je Marko sa svojim kolegama i usput imao neke zanimljive duele na stazi. U prvoj je vožnji do cilja došao 5., a u drugoj 6. Biće mu to vrijedno iskustvo za iduće karting pothvate. Itekako zanimljiv i uspješan dan imao je Niko Domazetović koji je nastupio u zajedničkim utrkama klasa KZ2 i KZ2 Master. U svojoj klasi KZ2 zabilježio je 2 treća mjesta i tako si osigurao mjesto na pobjedničkom postolju. prva je protekla čisto ok, druga malo lošije jer sam zeznuo start, ali na kraju sam se vratio natrag na 5. mjesto koje sam pao na 11. da sam poprilično zadovoljan sa rezultatom. Na kraju u svojoj klasi čak i podi, tako da to je top, a tim ko tim inače sve savršeno. Klasa KZ Junior do sada nije bila dio prvenstva Hrvatske u kartingu, no na nagradi grada Koprivnice raspisana je pozivna utrka u toj klasi za koju se prijavilo 7 vozača. Došla su 3 brza Austrijanca, a suprotstavio im se poker asova Racing Pande, Jelačić, Šečić, Kurpes i Posavec. Na treningu je Vinko Jelačić imao najbolje vrijeme, a Ricardo Kurpes bio je drugi. Kasnije su ipak Austrijanci bili nešto brži, od vozača Racing Pande Vinko im je bio najbliži. Pa ja sam super zadovoljan sa svojom vožnjom. Ja mislim da sam ja pronašao setup sa kojim mogu najbrže vrijeme ostvariti.
Jelačić već ima dosta iskustva u internacionalnim karting utrkama, a veseli ga što se klasa KZ Junior pojavila u programu jednog domaćeg natjecanja. Planovi su nam u Italiji, Njemačkoj, BH, Slovenija, Slow Cup i tako. Ja sam jako zadovoljan sa cijelom sezonom, posebno sa ovom utrkom, zašto je ovo pokazna utrka i sljedeće sezone će se valjda uvesti ova utrka i KZ Junior u skup PH. Iza Vinka u poretku su se poredali Ricardo Kurpes, Mihael Šečić i Teo Posavec. Pa jako sam zadovoljan, staza je jako dinamična, ali dosta sam se natrenirao i to, ali ono vrijeme mi je baš dobro ovako ispalo. Sa danas sam zadovoljan s tim da vozim tek 7-8 mjeseci. Na kvalifikacija sam loše odvezao pa sam krenio zadnji, ali uspio sam jednog zaobići na utrci. Ja sam zadovoljan. 3 vozači su sad došli iz Austrije, oni su jako dobri, oni treniraju svaki dan, a protiv njih je baš teško sad treba to malo više trenirati to, a to će u budućnosti biti, tako da. Utrka u Koprivnici trkačim je pandama ponudila odlično utrkivanje, priliku za učenje i dala im veliki poticaj da marljivo treniraju i pripremaju se za iduća natjecanja. Bila je to još jedna uzbudljiva trkača nedjelja za Racing Panda Team.